Hapra dan kerja ajar kata kamaran gunung ta. Hapra Kau boleh sebut. Bagaimana sikit jalan ini benar nadu katorut bagaimana sih? Bagaimana isun bentah siraham. Kini kejuan jungi kamdai tang kejeng pendek rukun ya ke program juga parti. Handai wan handai ringkat kejengmut kebakia katorut kaman sih kejungi ringkat kejeng juai bagi lakon ilawer ipi kipai ba kat kibalai. Bagaimana sekali kejalan ndai tang mapinyo snow ya ke bangingin pensai. Handai bapi film si bentah jika dia kerjanya berhenti jadi guna parti, harga kerjanya pun benwara ia kerja kelang. Jika boleh sibuk, nak bentar kerja kepuar kejongpi, berpelewan sekali kerja kelang karne. Aku boleh ningkong ia usung kono jika kerja kelang, iba SS Renja, iba dari MDC beremburan jongka dan kedem Laikro constituency, iba lalonteng kum CN Menshua Sipor, bermentah kum MDC. I continue hantai naga bentah penyakit penyebab ia kakam Hapua District Council ia penya ia kena kejinggalan. Aku boleh kerpang kena kepor i Presiden Rangba Ajuni iba aren bela rasui mai iba laplat ia kepor ke Bokodor kaba indar ringkat bagi naga bentah kena kejamit pan ai ia kejengren kejing pensai naga bentah jom hibaro kibala penya pois ia kena kejinggalan katne kena kepor. Aku boleh harga negara ya Dr. Baskar Merbo i balong kum kandidat jom kene ka by election MP by election ka banginang penkrea sisa ka bangimtip lanu ke election commission kan penbana ia ka tarik jongka bidang hangni ya iba Paul Soket i balong MDC pada kaju por executive member hantai na por KCDC iba mikmat nantai na por Mauthat Raisan constituency hadin ba ilayosno supang kini ketinggalan daladihi on ngaruh ngaruh penyedaran ringkat banyak sih melangi ke parti pak penyedaran ringkat parti ipai ba hagani ke por ke pemerintah nidan dia iba prospa rentetian iba dari treasurer ke parti iba ai ke por ke jongi nak kawai ke jaga sekawai pat banek si ketinggalan berhadin bangila pentit bangina koordinat ya kini ketarik ila pendek bar ila hapok ketinggalan ke jongi ngelapan penolong ya kini ketinggalan kumpengalong agak kepor ke pemerintah. Aku boleh sibuk pak, pasaran ringkat tu pak ni agak kepor ke pemerintah. Idon tu ya iba Rodona Sotun, Dr. Rodona Sotun, iba dari non aktif juga parti, iba ringkat bagi ngiji apa turun nak pemerintah kejeng pathai sekilat pathai kubur, yaki kubur tiba ke parti ke tempat ai. Idan sekuai kinongkit kam juga parti, nagaliang jong ke ad hoc committee na po Mauplan constituency. Berkebay-kebay kita nolak banjir ketelur nak kena kepor. Tinggal ai kebay ini baru di balawan sekali kejalan kamtam bala platform kan ni berpenyedaran ringkat bagi kena kepor. Nakut sedang juga parti bagi bu kejeng Dubai bau belai nong ringkat parti ringkat dan bagi ke parti di Borokowai. Tiga kena kepor ngamdaran sibun ban ki mat di jurah hendrai katu katnya kebangan kan yo ban ya beliau jemput dan parti kena kejamit namar ban nasau kedan si kadai dengan yo panjang harga hukum kene kejakan. Namar ngalale keleng sorong kene kari kasih baca injia nak bentakan ni keju kejing penuh berkata kalong banra ya ke kubur juga parti ban ai kejing pensai saya ki paranong song ki bagi kejungi ya kene ketong ke bangikum ke parti idon berkata kalong ban wanra ya ke sensar ke bakul ke basuba ke bangsa alian ber ke palarkam lengba jong keminismen ke panangwan hawa ni ya kejing jubab jo upai ba Haga bangilayo kejengjok ya ka MDC election na kasna mahajara pusam bangilayo mentah ya sarkar hantai ya ka executive committee bagi persen panai ya ka service ka bahatan na berontal pai ba hoy pendeklet ya ka jengjok ka bangilayo na do kasna mahajara pusam lengba ka jengjok ka badan burong jong i lead Dr. Ricky A.J. Singkon ba shua jong kata na do kasna mahajara pulai di pai ba kilanang jubab ya ka Pertama juga parti yang kecenderungan kejongka hak pengilayo urusan buat KMLE hak Indo bangkawan jom kesalam mereka ya. Begini baru kedai lembaga jadi terlang kejong pi paiba baga jing syai kejong pi berpulayo plus foto ya kanongin baka parti kayang bertanang banai ya kejong kersan. Lalu keslam arhajar pulai arpusal terter harus keslam arhajar pusat ngiliwi ba di paiba nagawai ke Jakarta sekawai pat nagawai ke konstituensi sekawai pat ketanang Soto ya ka ay kabangi kung kaparting yen
berpetanang ay kecil kesan bakal ay mensin dengan ke parti bagi niat sekmat bagi ngeskem bahkan boy kepor bah kai ke bagi semua kai ke bagi don kecil anur ke parti nginna bat penolong harekat kecil terlang ke jompi tehagani kepor ke pemerintah kenang bangarum sim ai kepor ngakwa ban sedang dak pangapuli ke bagi poetry kadai ka political poem kadai ka poetry idri dengan puli kadai ka poetry itu bukan orang tu berjerong ada yang tangan air ucing batai bagan kotang kendiam kadang juga kadai ka poetry kalong ko pun kari kendit benri iktim juga orang kumde nadu rilang hadu kupli nanda lang hot tikun kasih kari kapu kaisung kun parum pare kia telun tikur tikha kilok kijor bang banyaken kapcin thali taka akor barok nitip komno pankren kier pengap naki soler kibe her itu janjai kirang kithai ngadong bapher kimi kisan badyai perai omdan naki basyong klikti barok titrai namar kari omdan kathak bangi jusen dengi julam kabaga por kanang telun kesni ubnai ru kanang yai kisni ru kelanang yoprung hapdeng jongi tisha cisha kun khasi pnar kelanang klet ya hok tamrai bala julong barok tikwa tang imsibet banderu ya kapang karong unta jingsniu kanang gersi habreng dari bai jongi chano pun kenai ba ranji haju jihun bansyom menji kari gadan habreng katmir jong kiret ba isya thai omdan nangi bada sus lajai benriu kan poi syai setang arti lagi dekat kita aduk kukuan kami kendit peneriu hakum kini kia kismi yala dari tungin kersiu panlai na umender sismi badai kumta ngintur seprang gawai daar jemut bakhan namar kari haslem nginsan ringkat sama kentai sinar kini ka political poem kajing ruai ibri balai ngapuli ka poetry ngapuli ka poetry na marba kani ka poetry kami na kani semua kani ka poetry kami hagawai ka kot kabagi ai kerteng ujung tho ula ai kerteng yaka kisai muka na tin katong namtip korang buat kateng jombi ki badang na kani kadong na ka jaka ki balayu pan puli kani ka kot uni unong tho ubana din kan thong ubana kani ka ilaka lai kro ubana kani ka dong ka thang jongi na do kastan khat khandai spa prabhu ulang tho ya kani ka kot bat kitan botali ki poetry ki bulo tho anne bar ka wei ka bason nga kani ka bau gram saphang ka jingger siu yala ki jong ki parani ka bangamat kan ong galong kani bakani ka san prakhat jong uni rangpa ubami na kani ka dong ka thang kalami na do kastan khat khandai spa prabhu Dehendrai ngamsinyo iyo ni sembay wo ni orang ba ulabet haga thok kadar bahkan nongdo kan nong snam haga sensya ka kadar ka jami kabangamut ban ong galong kala simpor ya uni sembay menta talat salpong tali islam ba unio ban spek ba unio ban san haga priu yo trek jami kabangan semua teman kalau banadu kita kipor ladon ki riu perkhat na gane gadong kathan ki badan ka mensim ki khle ela gadong beri naga benta banwanra ye beri ka besngan banwanra ye ka sensya kadar ka bakut ka basuba ka mangi paramangi ngimnong ki nangelam hala gadong kedala namar kumta kalong menta ngimnon kita ki jongi ki banong ki nangelam dan na penjungki ki bakan melani kum ki nangelam hanai ka bakatu andang thong hakik tarajur ngisem batilong tang isyayalam jonore jonore they tanda habalami the voice of the people party they tanda habalami the party bani iba usumbai jong ka perkhat perdan ke bakun kani usdang ban yo jaka usdang ban mi usdang ban spek
Baka mga sotanat tulong baka nega sign perkat ka balami na kanega tong kathain. Kara rong hati dorot ke jongpi. Baka parti kalayo kan sumrek. Ya ka sa jaku panora ya ka spe ya ka san ka ju. Barngilan yo ya ka wan ju pai ba. Gilan yo ka kersan yo pi ya ka nega nangrim ka bangiyan. Ka badai hi ka thandai perkat ka balami na kanega tong kathain ke jongpi. Nama ka tara wa kwa khanang ban puli ya ka nega potri hapreng jongpi. Kanega rokam perkat sepang ka sansar kadar ka bakhut ka basuba. Ka sansar kadar ka bamsya silyang. Ka sansar kadar ka batrekam ba ka balarkam. Kandai kapalam nong wei hap pedeng jongi. Kadai kapalami na pedeng jongi. Kapalan kalau mentang di don kam yakin nong yalam. Kibaram serius. Man punya yang kasih kemar na ayo jauh beli. Bagaimana hang ni yang nong yalam barang ba jongi iba agun mela basayo moy. Ibadan ka vision, ibadan ka jingi, ibadan ka jimperkat. Kapag compare ni bro, iba i kam juga ka kapangin na bani. Berapa kesenyalan jungi, lasai yang mereka ideologi kebatamai, lasai yang mereka rukam perkat kebatamai, hampir kisah-kisah perkai kepada negara ke jungi, berkani ke ia persen, berkai ke bangi hidup kita dalam kemesin ke jungi. Kenapa kita lakukan kipai bang? Yang ai ke jing kersan, yang kini ke rukam perkat kepada parti kepada. Tinggiwan hande, ban ai kepada yepi nak kepada ke jing kersan hari election kepada ai hari Islam kepada. Berhaga juga por, banang yai kerpat yapi, banang yai kentu yapi, bapunan ay kajing kersan, naga benta kane ka nongrin babangi kungkapati. Tegata kade kawe ka benta ka ningkong ka pangakwa para kane ka sanmit. Kabenta ka baar ka pangakwa man kran lingkot kane ka por kade. Bagata alam nanpan kenau ya ki childhood days ki jonga. Nanpan kenau ya kisni jo ka jiklong kena jonga. Nama deha kene Islam ba usai so pet jonga ulah. Undan menu balapan pengelai kata nak history juga jingin jonga. Labu Islam dai mai pa jonga ha kene Islam, lakha yang hane usai so pet jonga ulah hane. Lasuk ke sore na da ko ka pangalabi na kene Islam, kalaer ka pala be pasuk ha jingin jonga kabalon ka jing alim se dana. Parna kene Islam ngalayo ya ka jingin. Bangalayo yakin lendong jingim kiba kordoda. Sibenta nagani kalong gaman haga jingim jonga ka personality ka jonga ko bangalong manta ka saindur jonga kawan nangni. Ngaladi iki umpo ni jong start nagi school jonga ni desnam. Ngalayo ya kijing hikay ki bokodor nagi longpa nagi longsua ki badan nagani ka dong kathan. Barkani kala ayanga kan nongrim bangania sakman haga longbriu hakaban briu. Bang ayo yo play bang penpau ka jing sumangu. Ya baru ki berdan benta. Ya kapan ya kesanam ya kaying kesan jungi ka jinga denti. Lingba ki por baru ki berdat. Hado bang ni long beri man beri kunni. Bang asmo teman akan ka por. Bang ayo kan yang hapden jompi kumwei na pren jompi. Bang asmo teman suka be bakat ni beriwan sikini ke jalan. Babir piyo bang saki. Hagane ka po ka pamanta. Kapag ako akan pagdamaw, hagata ka sinulong kena jong aga day gani. Kung wala ki sinulong kena ka ba nirong kena aga to gipor na marlakaya nga kastam katanda ispa prapuar. Te hagi to kistem katanda ispa prapu janen. Hado katanda ispa katanda pro. Te nyimpat adon di TV sikining sinam. Kung wala ki sinulong nat kami to dihinari ka to gipor kalong. Sinulong nat ban TV. Niro hayeng don TV. Dan jatuh ke teligi lagi yang kena kesulang di badan TV. Nak kenal ikon krian hentai dan ke TV. Ikon 2 ribuan hentai dan ke TV. Kenal lihat Pak Firot hentai dan ke TV. Jadi dikena nimtan TV halian. Saya anil apa ke sini fadian berkasih sejan. Sewan kini di film Hindi. Sewan di film Hindi berisi semua tentang bahagian hentai di film Hindi. Kamangi dikena lagi beri. Nimju kambali orang nampak maka kapnya ke kamera. Jatuh kini keselipar di habar begitu begitu. Ni jibarat ni hadiah nabar. Ni hadiah betul nabar. Kini baru kita he esam rekat angkat kerja jonga di belum contemporary banga. Ya si pengken mau ya bukan kata. Kacingkan mau kacing jompi. Tegawai ni film ke bagi hitungan apa? Namun penong kibur di film ke bagi baik. Tambah kacingkan film ke jongi namun penong sudah tiba. Nim dapat ya aktor, nim dapat ya aktor. Ni kenarin ni kampek yukang.
Laradan ukang bubit kamu kaplim ke itenam. Laradan ukang bubit kamu kacinya so edar kamdan kamdang mata kaplim. Ini batik ke garwan, ini batik ke siau, ini batik kita kisengeri di bawah itenam. Impet kita ke berbuat impet ke ukang. Berway ukang wangi bang ban pet udah amres puri. Dan apa? Dan lagi ni kita sama lembak gini kita hadir entar kita tisu. Ukang wangi sutna dia ban pet udah amres puri. Kadang nanti kau ika pun kau pakai teng nama kalah kau mesti dia wakil dia kau mau kumbo. Tapi sampai kita kau pun pakan leman hai lagi. Jangan tu kesati song kesati tawal bang. Tapi kau jangan cukup jalan itu kali kebaran punya ia kata kau pun kejelek cuma mau kumbo amres puri kata kau pun. Kebangaran jimat mentang telah hek kata ni. Ngasem bagani ka simpat ke kini ki Hindi movies ki Bollywood films kakta ya kasan berkat jomi namti pibisian kundo kakta ya kasan berkat di beliau berkata kalau bagani ka sanama ka influence guru ko enjo di beliau ugan mo yung romba ang tayo like ro uang udhar usiat ukasi wala shisha udhar usiat kasi itu wala shisha kumen kita ang romba. Kenapa katanya kalau kompet gini film ka influencer kalau komen juga beri kalau komperhat juga beri bahkan lah plan diberi joni kita sampai kembali uniukan kebangamat penong hanya kalau bagi don ki nong yalam agari ke joni kita sampai iladi pun ki mokumbu kita yang kita lejunti kita tahe serun seneng ki lema yang berkilekan Israel ba kilong tikenrat halor baro. Kani karukom im ka lifestyle jom kikatto katnya kinong yalam kaladon hagari ke jomi. Baragi ni kina sengeni i kalanang jur. Kalanang jur. Kajumi juga ni ka VIP culture. Kadai si benta karukom kata ka lifestyle ka bati kiin. Kiin ni di hantai hajurong. Lai ikum kilang makau sang kando kumilong su bariyo. Kakali ru hapat beliau beriyo lai ikum kinong anna. Kali ini ya Rabbilah suri nak subah alhamdulillah ada korang boleh sima. Kalau kau ingin cuti kalau hak kata korang. Penjat pengambil korang ni kalau kami. Banten kot ya kaplim dan kam banten lim ya wa merespuri. Kapon perlihat menukang mereka kaplim kamput. Kamput lah. Kita kini tikang di berit-berit. Jadi kita akan lihat dong. Handai lada umpat dan menukang berkabul peniap. Rampat lim ni kaplim kampat tu. Tarang ni siang urun kan yaklas. Dan penlem ya uneu amres puri ya uneu makombo. Dan kam ya hero. Pari ka kubar ka mga kwa karwarahan ni kalong. Dan penkut ya ka nega drama, dan penkut ya ka film jadi makombo haka jala ka jumi. Ni dan kam ya hero haka sensar kadar ka jumi. Dan menta ka jatuh ni pada saya ibadan ko hero jumi. Hawara jara pupra in penkut no ya daga film. Mundur pada. Hapra. Nyerai nang ni. Napor laikro lakukan konsumsi. Nyerai napor sara konsumsi. Nyerai napor mofran konsumsi. Bangin pencegana. Baka era ka patumai ka chapter ka patumai kan kutno. Ngin pelet kini kimo kumbu baro ka syang bande rumbur. Ya beri berkecak terus begini. Kata kajing perkat kabangayo hakan kapur. Kumuway ni kina rin boleh yung hakan kesno. Kato iwai kapun ka bakado ka bangagwa manora ani dalam ni. Bahagia lagi kinyak seni, ujan wai beri ujung nasi sehingga mangkas ni mener ulang nasi sehingga arsin. Ngamtir ku bertemu elu beri bidan kinasi sehingga mobile jonga. Tua yang nak tujuan di berper kalian sorong kapertai dari India berhang dia perjalanan kali ajongi. Hagia lagi kinyak seni, upah yang nak kau ke video kepada jumut bah. Hagia lagi video. Udan une menteri rangba rekan dan menteri jomu ki ministers ke jomu upelang ya kawai ka cabinet meeting ya ka jingalang ka pakarpang di telefon menteri ke jomu badha kani ka meeting ke jomu plus mi wanra ayo wensia
Begini ki menteri ki orang Fiora lagi usia lagi ni ke kabinet meeting. Wan ab semua saya. Dan kecing hikai ke bakrau dan usia. Tegai ke bau ni kalau kani. Uput yang disner jangan usia iwal ada ni mau. Uput juga itu disner ke bakam lu dah put tengah. Par uput disner usia. Dan di bawah ki bakas ni do usia ro kalalalan. Lapa ulah lengar ulah ketek usia ulah berlain kan petno nak keti tu ni real. Tu put disner ngadu clear kujat hadu bakadu. Uni usia undon snare su ulah lembut. Tambah umpat ya. Kabakado upelai uni usia Ramadan. Uni usia undal ayat Ramadan. Unna su banyak bahan nomor snare dan su. Undan su snare. Uya tu ya kamu ayat seng sekalian kamu lalong pun buah. Tu ya tai snai bayu. Uni menteri ramba uhiar na katai kesuki ke jomu. Uhiar hentai Ramadan Ramadan usiar. Usin si kamu kau ubat untuk kau tu madam tu siar upu untuk kau ndai po untuk kau ni menteri ramba uyar Ramadan uai suruh hadam katu kena telinga sebor upu usiar haga bakadu uai hakti usiar upu wan naktiru udam badale usiar ukius dan haga khosiu haga pene jong menteri ramba. Jadi hikai ke bayu ong ne menteri lembak jadi ke beriu ke lomba. Piri une usiar hagapor bangaput di snare jomu hagapor bangapos ne eu uyale sutam ban pet tanga ban light tanga ula isi janga. Handre hagapor ke bang isi kamu kau uan ban piu ban mu ban dem hagi kiti janga. Khubor ke bangapua ban ora nang ta kalong bahaga jat beriu jongi Ila amat ya kabakum kami kejingan benci. Hadisan telikisnem lakosne yani. Lapin selang yani haman dabiang. Handrekat tu kena por andalajan election. Kiam raksi kamu kau. Lai teling sembuh aru hadem. Ia kelat nak tapi ia kejing sakosne. Ia sakit ia kelat nak tapi. Kabakum kata kadon hagari kejongi lemba jogini ki post fees nam ki badalai no handre munta kata dai kapur bangin ya kelajing bono ngin ya kelajing bono te kai ka penduduk pandrim jenggon hang ni kembiak kalong don lang persen reba jong yang ne yo iya kata kubor ka balami hang te po nong kren bahana run NPP kinong yalam jong ka PPP dan ugai nong thok kubor upon yang naman ada spokesperson jong ka parti uhapan pun wong pidan ayuban ong halor ka jurung jong kita ki BPP kinong yalam BPP saka NPP kataru hakan nong ba jong presiden jong pi hanong kren kuno pujan banong hadin mengalih suak bariba ngalayo iya gajing syai bakata kalong bangi kong ka parti nyemdan por banjuba ya kisiar de khoisner Kisiar Krisner ki balasa khosne lada ai tan sikam mukau ki kloy tan mo bandem ki kloy tan IT la ka jong kejekin ki kloy wa pandi la ka jong kering namar ku kita ki bro ko parti kam dan por pigi beba wat do mensin isan sai beba pili men sai kar ye gene namar kata pili iya di media betia ku gene ke pili ban sotu dan ayu halan dan joki idan ki bro ha gene ke jongi ki balaming sakmat Bana katenta ban mati kikroi ban bendi la ka jongkeri handa nyutai ni don ki nong yalam ki bakroi ban den ye lade na ka benta keri ban kejat penriu kayu iye kata haga jenim ke jong nong yalam dungi iba adan dalam rosai moi ilayo sibun kila ki kabur be kwa an taispa lade lade kwa ya ki sugi hadu ka sugi deputy chief minister lese lenda kini ki coalition government ki beleno ila ra ban yo ke bakum kita ada ke basuk Lala kan ya iki suki kita fair handre ngi don ya undang yalam ubam ya pen ya ka jat benriu naga benta ka suki nei lama kata mamiru ini sakmat ada ramba o komuni uleng kadai ni bagian a ya ketiga pon ketiga diam tabatang mami nyimla benda yai namar karai ka bakadu kadon ha ka ketiga jom pi ba namar ka jadau ni wan ban wer ban khat ya pi kadani ka jine khun jongi kadai ka jine khi jong ka jat benriu ban wanra ya ka jengkala lemba jongkan dari sit ke jongi warga voice of the people party dan diberi ke berjuang yang
Dan kita hayang bahasa dengar ke baju kuliah yang kirim tag iya ke YouTube. Tabang yang dapat di komen dan kita komen sendiri dan kita senamim ya hatu pun yaran. Hatu pun slow berpurung sekai kelempung kungkane pidai unong hikai pidang nakakam gajang pidang nakayin kasem balai pihatan ni kune Tuhan rey anda hatang ngapuson ngaperhan banamde bansong haka comfort zone namde bansong haka comfort zone namde bansong haka jaka kapangapit na biyang niladi kadai yang ada kadai bansa ya kasit ya katerha ina yailang baru palda namar kan hamba yang abangan syadaran kendia bahkan bahkan im gajah beriu ini bensai gini alam ke banong ba lanangin ai bangin syamani bahkan im gajah beriu kata gadai kalau disip ke bangi ko banai kata gadai ke service ke bangi ko banai bai ba namar kata raw ni ali sat mat ko me te bai ba ag ko ko le gajah me ke bamanta niwan ban pun slow happy sa sisin pa pila ya slow pila slow tu handring iwan bang ai yapi kajin pun slow tu bahkan ay kasing kersan kabarata na malala pigi beda pun ay kasing kersan nginam la ban poy sa katom hawar hajara pupra ngin thaw ya kalanong ka pathamay tamba watlet nanta haga kti gajungi kadon ka MP by election ngimjit lanu kami ka notification Henry ngin pen kre ya lagi jong gidalo ki mensem gajungi ngin pen kre ya gajeng gajungi ka parti pra gajungi kamre ka basulit khobot dan ka basupan tangi kabut ngin long vote centric Nimlong election centric. Ndai bagi suku atang ikabut, ndai bagi suku atang ikajab election. Nipla banwanra ya ka transformation. Ya ka jingpen kelaburi keri berkejap beri bajungi. Berkata jangan lembaga jing kersan kajopi. Kabut kajopi kebat penai. Kadai banlong ka investment. Kadai banlong ka jing kajintai naga benta keri berkajan riu. Naga benta kalau rei kajungi. Jangan naga terkenal. Ipat ni verifi bagi pertai pi bapunuan banyak kesan di voice of the people party nadu kene ke MP election ke benta berkunjuru yang kene ke arah kapupra bagi way party election di berman nang nesman te dan way nongren balami ini di media ini di sini di omba nadu bagami the voice of the people party kene ke sarkar menta kelas nang ban kinditia kamu para sekata ka lengai ke jenis sofa ke jogi Mereka dulu kami ke voice of the people party kila sedang banting ditia. Ngapa ngomong banting ditia? Nangai pada dulu kami ke voice of the people party ini diberi kila sedang bandraskor. Tagadaw gila her rumah sayo jahat lay her rumah sakit dong surat lay sampusa lay lebon ke gijing lay gijungi. Tip hagano kurkom di draw ya ka policy gijungi hagano kurkom di define ni beneficiary manoganyo hagano kurkom ngai kata namtip nomor kadi ka kam jungki. Tabang ai gada gijing kiwa lay jungki kala don. Kila raskor. Pada baik. Lara mentah hagano keganti kila raskor. Nama papiru bilas kang mansnotu. Ini menjurna berna bahwa hau arajar abu pra nyimpen rakti no yati. Menjur kena. Hau pra. Hau rakti kemud kim sarandarno. Bangilyo kan penyak ke sarkar gajumi. Daka lenci ke betul ke besuba ke bangsa yang kebalarkam ke belum jekertu naga bentagri bekerja berdiri sini. Tebenak ini kimpen ke penyak kublai sibun kublai sihajarmu. Hau pra.